Mek batu geus henteu. Agoy. Nah ini Mang Umul dikelilingi ayam-ayam kawan nih. Daging yuk. Tonton CJ TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat CJ TV. Selamat berjumpa kembali bersama Mang Umul di sini. Nah, dicari-cari Mang Umul tidak ada, ternyata ada di sini. Iya Bu Nojo, iya Mang Umul mila di pilarian teu aya. Ternyata habis ngajayak pare. Seberapa karung Mang Umul euy? 50 meureun salapan lah. Anjir, yakin hebat. Tuh di situ jerot akan Aya tuh tenang we. aya. Hari ini Mang Umul seperti biasa habis kerja dulu kawan. Habis ngajayak pare di saudaranya. Geus loba da Mang Umul wae di rumahna ge pan parena. Alhamdulillah. Sabaraha karung di mah teh, Mang? Hah? Geus sabaraha karung di mah? Tah genep berenang. Himbauan. Itu. Nah, ini penampakan Mang Umul. Doakan CJ TV menjadi berkembang pesat. Nanti kita ngajak uhun. Nanti kalau sudah CJ TV berkembang nih Mang Umul tak beliin HP. Jadi biar nggak susah nyari. Terang di dia sih. Terangan nguriling heula, nguriling. Naroskeun saurna teh nuju di walungan abdi kadinya. Aya kasih Deni we, aya rek teh di dieu tah. Ini penampakannya nih. Kayak ketemu motorna. Mang Umul capek. Ya berdugi di mana? Kalung mana? Mateangan. Di mana di lung mana? Kaler. Kaler mana? Ke ujung. Siap. Ah. Ayo ayo. Ayo. Malang euy. Nah ada waktu lah. Ih moal. Tah sada. Jepan kami istirahatnya lebih awal. Kita ku heula jong-jong. Memang tidak punya rasa lelah ini kawan kita ini. Habis Jadi kerja coba mau jong-jong. kerja lagi. Jorang. Nguseup. Nguseup. Datang nanti dong. Mek batu geus henteu. Agoy. Nah ini Mang Umul dikelilingi ayam-ayam kawan nih. Daging yuk. Ayam itu apet sama Mang Umul tuh. Daging. Ya ke daging. Ini penampakan kaki Mang